Сулар булып актың да җилләр кебек истең. Ни арада син гомер язлар булып үттең. Яшьлегем дип җырлап син урамнардан үттең. Маңгайга сырлар салып көз җилләре үпте. Яшь гомер артта инде, килә кайта вазы. Гомер көзе якыная, җиткән саен язы. Шал дистәне ваклаганда булмый яшьлек көтеп. Уйлар гына адаша, үткәннәрне сүтеп. Хәерле кич, туганкайлар. Исән саумысыз, кардәшләр. Сәлам сезгә, якын дуслар. Сәлам сезгә, алылар, яшьләр. Сагындырган очрашулар. Күрешмәдек күпме гомер. Күңел ачсак бергәләшеп, йөрәктәге бозлар эрер. Сезнең җылы карашлардан сәхнә безгә иңсен нурлар. Берләштирсен күңелләрне изге сүзләр, изге җырлар. Истә калсын бу очрашу, бер күрешү, бер гомер иш. Һәммәгезгә теләп калам. Күңелле ял, хәерле кич. Ничә буын менә шушы шәхес тарафыннан җырчыларны сәхнәдә каршы алды. Әле бүген дә алар безнең арада яшьләргә маха бирмичә, яшьләрдә үзләрен көр тотып, хәрәкәтчән тотып, һәр вакыт сәхнәбез түрендә менә шулай елмаеп, балкып, тамашачына алар сәламләргә әзер. Амин, шулай булсын. Киләчәктә дә аларның шат йөзләрен, аларның дәртле чыгышларын, мәгънәле сүзләрен һәм әлбәттә моңлы җырларын безгә ишетеп яшәргә Ходай насыйп итсен. Безнең буын бәхетле, чөнки үрнәк алырлык шәхесләребез бар. Ә менә вакыт дигәнең, еллар агышы, әле безгә үрнәк булып торган шәхесләр өчен бер караганда рәхимсездә. Чөнки аларның елларын, алар вакыт агышы саный да саный, һәм артка түгел, бары тик алга алып бара. Әмма Аксу продюсерлык үзәге вакытны мизгелгә генә булса да туктату җаен тапты. Һәм күп еллар дәвамында сәхнә тоткан легендар шәхесләребез, иң данлыклы җырчыларыбыз һәм нәфис сүз осталары бүген әлеге сәхнәдә сезгә кабатланмас кич бүләк итәр. Хәерле имин кичләр булсын. Исән саулармсыз, мөхтәрәм тамашачылар. Инде безнең һәр артистыбызның, һәр җырчының, һәр нәфис сүз остасының чыгышлары көчле алкышларга күмләсенә безнең шигебез юк. Хәзер иң беренчеләрдән булып сезгә үзенең җырлы сәламен ирештерүче шәхес турында берничә сүз әйтеп китмәкче булам. Заманында Совет хөкүмәте үз төбәгеннән сөрелгән, яшьли ятимлек ачысын татыган малайның татар дөньясында данлыклы композитор буласын һәм аның җырлары дистәләгән дискларда, кассетларда дөнья күрәсен, дистәләгән спектакльләргә көйләр язасын белде микән? Юктыр. Белсә, андый язмышка ул бәлки дучар ителмәгәндә булыр иде. Әлмәт музыка училищесы, татарның данлыклы опера театры аның аталарча кайгыртуын тойды. Һәм шулай ук театр училищесы да аның кул астында ныгыды, үсте. Әле ул бүген дә яшьләрне көнләштереп, җырлар иҗат итә һәм милләттәшләребез яшәгән төбәкләрдә чыгыш ясый. Ашыкма гомер, күңелнең тибрәндереп син кылларын. Калмасын әле йөрәктә язылмаган җырларым. Күпмәле йөрәгемдә җырга сүзләр тезәсем. Салмак басып, җырлар язып, килә күзләремә керәсем. Менә бүгенге чыгыш, сезнең алкышларыгыз аңа яңадан-яңа илһам чыганагы булсын дигән изге теләктә сәхнәгә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, педагог, композитор Мәсгуд Имашевны чакырабыз. Тәйшигүшегә,
түгіліме бейітті де жырлатады Йорсытады күңіліне Әйті барда төбәтті ебік келіше қор әлі Бардаларда кияу болып ересілер бар әлі Барда қызы сабан туйда Төбәттәй бүләк етті Төбәттәйін бүләк етті Йөрәгімді жилкетті Барда төбәттәй ебік келіше түгіліме Бейті де жырлатады Йорсытады күңіліне Барда төбәттәй ебік келіше қор әлі Бардаларда кияу болып ересілер бар әлі Қызлар шеккен төбәттәйні Қызыл шәшек үлгісі Қызыл шәшек үлгісі ол Вағдалашу билгісі Барда төбәттәй ебік келіше түгіліме Бейті де жырлатады Йорсытады күңіліне Барда төбәттәй ебік келіше қор әлі Бардаларда кия болып ересілер бар әлі Барда төбәттәй ебік келіше түгіліме Бейті де жырлатады Йорсытады күңіліне Барда төбәттәй ебік келіше қор әлі Бардаларда құда болып ересілер бар әлі Бардаларда құда болып ересілер бар әлі Құда болып ересілер бар әлі Бардаларда құда болып ересілер бар әлі Мәсхуд Имашев. Рахмет. Сәхнәләргә чыгып, син җырласаң, күңелләрне куя җилкетеп. Җыр канатың белән җилпенәсең, арша тавын хәтта селкетеп. Изге күңелеңә сыйган синең халык моңы, халык язмышы. Туган якның шилтер чишмәләре җырлап аккан моңлы тавышы. Шундый моңлы тавыш каян килгән? Моңнарыбыз калмас өзелеп. Яшә, җырла, сәламәт бул. Җыр белән эш барсын үрелеп. Менә шушы изге теләкләргә сезнең алкышларда кушылса мөхтәрәм тамашачыларыбыз, аның бүгенге сәхнәгә чыгу мизгеле аеруча кадерле булыр. Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗанов. Концертмейстер Илдар Арсланов.
Havalardan ışıp utte Göğersin güdülleri Elde bulsa islerimde Sağ bulayım giduler Elde bulsa islerimde Sağ bulayım giduler Doğastığınday salakın şişme Soğan eşip duymadım Ayrılganda kul birmedim Kurşerbez İşek oldum yaşıl şirem Bal bal balası koşa Sağılganda vay 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 Vayna da basa Sağılganda vay Татарстанның халық артисты Шамил Әхмәтжанов, концертмейстер Илдар Арсланов. Жырларын, язмаларын инде моннан бик күптәннән ишеткән булса да, үзе белән моннан 3-4 ел элек беренче мәртәбә очрашырга һәм бер концертта эшләргә туры килде. Ул Илһам Шакиров исемендәге татар җырын башкаручыларның конкурсы иде. Һәм менә шул конкурсның йомгаклау концертын әзерләгәндә мин аны игътибар белән генә күзәттем. Ул инде үзенең тынычлыгы белән, үз дәрәҗәсен белеп, салмак кына атлап йөрүе һәм тыныч кына беркем белән бәхәсләшмичә эшләү белән минем күңелемә кирип калды. Һәм бүгенге көндә Кайбыш төбәге горурлана ала, үзенең кызы белән горурлана ала һәм безнең милли мәдәниятебез тарихына Кайбышның иске тәрбит ягы ул инде
алтын хәрефләр белән язылырга хаклы. Чөнки биредә Татарстанның атказанган артисты Лена Бичарина тәрбияләнгән. Татарстанның атказанган артисты Лена Бичарина. İrkine sulap yerime soğuk yıllarını da şul yerime soğuk yıllarını da laşını kibik batır sinemine uylarımda laşını kübük batır yügü sinemine uylarımda. Şeşek jıydım altı silisi bir güne şu altı silisi bir güne seni batırım seni mağdurum ul alışacak seni güne seni batırım seni mağdurum ul alışacak seni güne. Tanış bula, mosu bula, kişirten şul, mosu bula, kişirten koyutursun bağrım koydursun dik gününü bilmirgem koydursun bağrım koydursun dik gününü Karşımın inedi uyşanlandı seni bilesin miken yok miken git
Яратам сине әйтмим генә, син йөрәкне күреп белмисең, кошлар кайта безгә, сине һаман юк, сине һаман юк, никтер килмисең. Кошлар кайта безгә, сине һаман юк, сине һаман юк, никтер килмисең. Бу вакытларына юксынуым, дусларымның исе китмәсен, тик ярата белгән кеше генә сагына шулай үзенең иркәсен. Тик ярата белгән кеше генә сагына шулай үзенең иркәсен. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, менә минем кулымда бер диск. Тылсымлы көчкә ия диск ул. Ул минем һәрвакыт эш өстәлендә. Чөнки әлеге дискны тыңлап, мин әзме-күпме тамашачы белән, тыңлаучы белән аралашырга һәм әзме-күпме сөйләшергә өйрәндем дип курыкмыйча әйтә алам. Бу дискта Разил Вәлиевнең шигырьләре һәм җырлары урналган. Шигырьләрен укучысын инде мин аеруча хөрмәт итәм. Чөнки шигырьнең беренче елларыннан ук аның сихри тавышы, күкрәк түреннән ургылып чыккан ташкындай тавышы сине сихерләп ала. Һәм аның укуындагы шигырьләрне тыңлаганда әле хәтта күңел шөнкелеккә дә бирелә. Мин аның кебек бит бер кайчанда булдыра алмам дип ачынып та куясың. Кызганыч, бүгенге сәхнәдә инде аның дәрәҗәсендә сүзнең тәмен белеп, Такташ, Тукайларның да юморын аңлап, тамашачыга җиткерә белгән шәхесләр сирәк. Әмма шунсы куандыра, ул әле безнең арада. Менә хәзер дә без аның горур атлап, гәүдәсен төз тотып сәхнәгә чыкканын күзәтербез һәм аның сүз тәмен белеп ясаган чыгышыннан әсерләнеп калырбыз. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгиясе Айрат Арсланов. Шагыйрь Роберт Миңнуллинның шигъри юлларыннан. Тукайның шигырьләренә мәңгелек язган икән. Ул үзенең шигырьләрен ни белән язган икән? Былбыл каурые беләндер. Былбыл каурые белән. Туфан шигырьләрендәге яктылык яздан микән? Ул үзенең шигырьләрен ни белән язган икән? Аккыш каурые беләндер. Аккыш каурые белән. Җәлилнең күпме шигыре язылмый калган икән? Ул үзенең шигырьләрен
Ни белән язган икән, Бөркет каурые беләндер. Бөркет каурые белән. Габдулла Тукайдан берничә әсәр. Мәхәббәт. Җир яшәрмәс, гөл ачылмас, төшми яңгыр тамчысы. Каян алсын шигъре шагыйр, булмаса илһамчысы. Бер гүзәлдән кайсы шагыйр, әйтегез рухланмаган, Байрының, Лермонтовыңмы, Пушкиныңмы, кайсысы? Файдасыз бер ит кисәгеннән гыйбарәттер йөрәк, пара-пара кисмәсә, гыйшык, мәхәббәт кайшысы. Әмма ләззәтле дә соң, яшерен газап, яшерен яну. Бар микән белмим, моның миннән бүтән аңлаучысы. Барша әхрәрі мәхәббәт, миннән уңда зан итәм. Кайда Фәрһәт берлә Мәҗнүн, мин аларның таңчысы. Сабый чакта укытканда мине хәлфә, рәхмәт аңа өйрәтте бер яхшы нәрсә. Субханалла дип әйтү тиеш диде, бер мән яңа гына туган айны күрсә. Шул заманнан бирле айның туганына һәм дә алтын көпшәк булып тулганына карап, кайчан күңлем хайран кала, диям шунда. Subhanallah, Subhanallah. Бу әйтүем хәйр минем гадәт кенә, бу бер дини булган әдәп кенә. Бер вакытым бар, укыйм моны чын күңлемнән. Хәлфәм яусын сиңа һаман рәхмәт кенә. Менә нәрсә, бәгъзән күрәм сөйгәнемне, көннәр төннәр гышкы белән көйгәнемне. Шул вакытта минем Телем тутлыгадыр, эшкә кушам тагын шул ук белгәнемне. Тулган айгак шаш йөзе, башы аның, яңа туган айгак шаш кашы аның. Аңа карап торып кайчан күңлем хайран кала, диям шунда. Subhanallah, Subhanallah. Әгәр күрсә, шул матурны Гайнетдиннәр, гади генә Кутбетдиннәр, Шәмсетдиннәр, каяларга соң Subhanallah дию. Укымаган алар, бер нәрсә белмиләр. Әгәр хәлфәм, мин дә шулай надан булсам, синнән гыйлем ала алмыйча калган булсам, әйтер идем шулар кеби, мин гыйрфансыз. Ай-ай, бигрәк матур икән чуканган кыз. Баскыч сөялгән үй түрендә бар иде, гаять зур баскыч. Кырыклап басмасы бар, бик авыр һәм дә зур баскыч. Кирәклектә бәрабәр булсалар да басмалар бергә, югаргы басма тиңләшми түбәнге басмалар берлә. Югаргы басма мәгърур, мин югары, сез түбәнсез ди. Ничек гали минем урным, түбәнгеләр күрәмсез ди. Шул чакта бер адәм килде дә, әйләндерде баскычны. Түбәнге басмалар менде, югаргысы түбән төште. Муса Җәлилдән бер әсәр, дару. Кыз авырды,
тәне ут шикіллі, сулығып тибә йөрәге. Ғажиз қалды доктор, ауру қызға бір даруда файда бермәді. Ятқан чақта ауру түшәгінде, ауыр түшләр білән саташып, ашылды да ишік юл киіміннен, қайтып кірді қызның атасы маңдайында, батыр яра ізі, һәм белінде поход қайышы. Күпме йыллар қызны зарықтырды, шул атаның йөрәк сағышы. Таныш йөзне күріп қыз йылмайды, әти дейіп аңа үрілді. Шул ук түнні йөздән тире шықты, қызу қайтты, тәні сүрілді. Ғажапланма доктор, көріп қызның дару ішмей кинәт сауғуын. Білмәдің ме жерде сүю деген ең қуатлы дауа барлығын. Татарстанның һәм Россияның халық артисты Габдулла Тукай исемендәге бүләк иясе Айрат ага Арсланов. Инде мөхтәрәм тамашачыларыбыз, тагын бер олпат шәхесебезгә сүз бирик. Мин Миңгол абыйда укыйм. Миңгол абыйда вокал дәресләр алам. Миңгол абый миңа халык җырларын башкарырга кушты. Халык җырлары синең әйбәтрәк чыга дип әйтте. Яшьләр үзләре белән таныштырганда еш кына әнә шундый сүзләрне әйтергә ярата. Һәм Миңгол абый әллә инде үзе дә яшьләр арасында йөргәндә һәр вакыт җитез хәрәкәтчән. Ул әле бер көндә әллә ничә җирдә булырга мөмкин. Концертта да катнашырга мөмкин, студентлары, укучылар арасында да булырга мөмкин, мәктәп балалары янына да барып кайталар ул һәм шулай ук аны шул ук көнне күрергә мөмкин милли активистлар арасында да. Ә инде аның урамнан җил атлап барганын күрсәгез, һич кенә дә куып тотырмын димәгез. Барыбер булдыра алмаячаксыз. Һәр вакыт җитез, тыныч һәм шул ук вакытта иң саф күңелле, иң тәрбияле олпат шәхесләребезнең берседер ул мөгаен. Каршы алыгыз, Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев. Diwana
dost işlerim. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başım işlermen. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başım işlermen. Olmağa şişeşek otam aynan 15'lerinde. Olmağa şişeşek otam aynan 15'lerinde. Olmağa şişeğe kebek minime dost işlerimde. Olmağa şişeğe kebek minime dost işlerimde. Ey dostlarım, 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 bäğirlerim. Ey dostlarım, 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 bäğirlerim. Ömürler bit ike kilmi belikle kadirlerim. Ömürler bit ike kilmi belikle kadirlerim. Ey dostlarım, sizning bilen şat menem ko'ngillerim. Ey dostlarım, sizning bilen şat menem ko'ngillerim. Dağda şuşlay şatlığı bilen ötseydi ömürlerim. Dağda şuşlay şatlığı bilen ötseydi ömürlerim. Татарстанның халық артисті Мингол Ғалиев. Баянда Татарстанның атқазанған артисті Азат Халимов. Bir ijod kechasida legendar jurchimiz Alfiya opa Afzalova aytgan edi. Bizga almashqa sahnaga gulliverlar keldi deb. Бәхәсләшмим. Үзенең гадилеге, халыкчанлыгы, дәртле, моңлы җырлары белән зур хәрефтән языла торган җырчыбызны сәхнәгә дәшәсем килә. Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева.
Рәхмәт. Hey, Mari, 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 you Mari, Mari, hey, baby, hey, Mari, 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 you Mari, hey, baby, the Pradavi, that's Sally show. Hey. Kira Daniga, Kira, Miss Pulak, Tire, Sora, the Darmon, I should leave it that year. Kira Daniga, Kira, Miss Pulak, Tire, Sora, the Darmon, I should leave it that year. Hey, Mari, 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 you Mari, hey, baby, the Pradavi, that's Sally. Hey, Mari, 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 you Mari, hey, baby, the Pradavi, that's Sally show. Hey. Buraya şakatlı yargısı yaktıkça şıkşan Şu ülkümüz işitme savaşla şıkkitten diyecek Buraya şakatlı yargısı yaktıkça şıkşan Şu ülkümüz işitme savaşla şıkkitten diyecek Hey Mari 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 you Mari Hey baby Pradavi that's Sally Hey Mari 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 you Mari Hey baby Pradavi that's Sally Sular ağay ki yerden avuldan Yerleşi geldi de bizden kızlar mariler Var sular ağay ki yerden avuldan Yerleşi geldi de bizden kızlar mariler Hey Mari 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 you Mari Hey baby Pradavi that's Sally Hey Mari 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 you Mari Hey baby the Pradavi that's Sally Bir basmağa şmiyu bulamını yol Bir basmağa şmiyu bulamını yol Yüreğimde yandırmağa şmiyu bulamını yol Yüreğimde yandırmağa şmiyu bulamını yol Hayırdır dertleyin, eydir dertleyin Hayırdır dertleyin, hayırdır dertleyin Yüreğimde yandırmağa şmiyu bulamını yol kızlar Eyle basayıgale Eyle basayıgale Uynap benim çıplapıyı kumula şeygale Uynap benim çıplapıyı kumula şeygale Hayırdır dertleyin, eydir dertleyin Hayırdır dertleyin, hayırdır dertleyin Bir yayla o ayakların dolmasın Bir yayla o ayakların dolmasın Katlatasın ayakların bu gelişke kalmasın Katlatasın ayakların bu gelişke kalmasın Hayırdır dertleyin, eydir dertleyin Hayırdır dertleyin, hayırdır dertleyin Olmalarını görsünlerge maturlap tutturarlar Olmalarını görsünlerge maturlap tutturarlar Oyak giyinlerin şöyle bini oturarlar Oyak giyinlerin şöyle bini oturarlar Haydi dertleyin, eydir dertleyin Haydi dertleyin, haydi dertleyin Haydi dertleyin, eydir dertleyin Haydi dertleyin, haydi dertleyin Татарстанның халық артисткасы Хәмдүнә Тимергалиева. Баянда Азат Халимов. Ey Allah. Rayonga avtobus gitmedi mi hali? Avulda bölnesine japqaş, rayon bölnesine ajırga eğlendim beydi.
Şunda bargaç mene bütün nervlarım tınışlanıp bir ay rahatlanıp yaşayayım. Kan basımları da tüşe. İyi rahat şunda. Siz barganınız yok bu ay bir de şıramıysınız. Sihirlemiysiz şolsuz günü tınışta jidi şer sihir asırağaç. Koya völniske jiriysin indi. Benim sihirlarım jey Allah'a şükür şol. Ayga bir mertebe völniske varam rayonga. Andağı rahatlıklar sizde varıgız. Mine başta bütün rayon hatınları jıyılıp braş işini tübündeki iskamiyada oturabız. Rayonda girse bulgan, Glavanın nişesi yörkesi var. Presidentler nişeyi solgan, nişe kvartir olganlar Kozanda bütünüsün bilip koytam şundan. Bir ay boyu şunu söylep jireyim Allah'a şükür. Bir ay boyuna söz jite şunda oturgan bir saatte jıyla. Güle jite halıga. Aldılar indi. Üneler isen bulsa gani kup burlaganların alar ölge jeyteşekler Allah versa. Çünkü bütün dersene kışmır yeşkile şığa betimi. Nişe katını nişe ziyerkensi bulganı da kup burlaganın da. Yarar şularını sileşip bitirge şimdi. Braş jigit yanına kiresin jigit. Çünkü yandan hatın kız braşlarını kovu bitirdiler. Hatın kız braşlarını samimizimde yaratmayayım hatın kızga kurşettirge. Nersene kurşetersin indi o hatın kızga ama. Etiginde yer jigit braş Kozanda okup kaytkan anın maturlukları ama. Mine şulay kilip kiresin kabinetkan. Tegi jigit küterilip de qaramay başta. Şişin ebidi. O sözünün rahatlıkları. Mega bitinde 20 yıl şişin diyen kişi yok. Şunda bütün nersemni salıp aybetle bilip koyam. Mine bir nersem kalmışım. Braş jigit karşısına gelip basam. Şundan tegi jigit kulağına tegi ayberlerin kiyin. Tegi timirli aybersi bilen benim karşıma gelir. Gözlerimi yumup bütün tenemiri, yüreğim lip 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 diye. Şundan getirip koya tınlıy. Annem bunda getirip koya. Şun şağında. Tegi nerseler duralar. Jünlü kul tiyseler isen iken eli. Jünlü kul bulmagan gağına asılınıp jüriler iken. Mine bit ol. Şun direkat bulup bizimle 18 yaşlı kızlar gibi kışıydam. Basıp duram şundan oldan tıkla bitirgeç. Arttan tıklı. Şun direkat. Şundan inne giyinip çıkıp gidesin. Bütün devliyimciler. Bütün şiirler. Mine şun jigitinin kolunda kala. Rahat. Dirilip çıkarsın. El uzganatla da ezrek yatlı bala yazladım. Kurşu hatını indi, kurşu oğul hatını. Sindi, ene teki bıraşka da kıranda yana bıraşka hazırdı. Anda da kurunip şaktı. Kırdım da şişine başladım indi kadetteki şey. Bir siver jigit otura. Evine şişinesin, ben bir kuz bıraşılıydı teki. Mine yatsız teki oğul hatına ye. Mineyten benim kuzlarım ondağa şükür dedim. Meyten şakırımdan elimin şibinin onun kuzun kurem. Giyinip çıkıp gittim. Qaraqda durmadı. Bütün kırmayayım. Ana şu terapist degan jigit jitamin Allah'a şükür. Şu terapistga barıp qaytqaç bütün jirlerim yaşarım. Birinci tapqir zifaf kişilerinde bulgan sıman bulup qaytam. Gitmelim avtobus burup meni qaldıra ko'rmasin jami. Sizning bilan siylanib turib. Ey Allah. Ani eshitdingiz misin avulda terror bo'ldi bitali. Şol tege garip arkasında endi. Furajor, bilesiz endi alkaş. Şunun arkasında şol bitinde tünü boyu firmadagi bütün furajını satıp işip alkaş qaylanıp bitti beydi. Irte bilen saat 4'lerde eli presidentı jıqıdan uyangancha ama tege furaj tiyegen orbasına da hazır qaytıp gitken bitinde üleri bitkenseler arqılı qaytırga kerak. Ne kenseler qarşında bir qapşıq furajı çıp qalgan tane ama. Presidentil yaş molay bit hazır. Elike presidentillerdeki bu bittigen boşuna da jüridiriyim. Hazır bıyımba degen bu bikka oturup jüriler. Şol bıyımba degen bu bigi bilen 9'lara kadar jıqlıyındı o 9'larda kenselerge nere uzdırıga dip düşsü deginde bir qapşıq oturup tura ama. Bu miskin meni şartlatırga bomba koyganlar deyip
Maşinasından çıkıp da durmayayım, tege kısa telefonundan şaltırata rayonga mışıyızka. Şuna her vakitliyim, avulga utların oynatıp şini, 4 pujarni maşinası kilip kırdı. Mene avulum canı bitsin kilmeyler, presidentini kutkarırga 4 tevkildi Allah'a şükür. Şundan sonra 5 skori puma şıkıldı şini kila avulga. Mene bala tabağa yat şirle bir skori kilmey avulga. Presidentini kutkarırga 5 tevkilgen. Şundan sonra Kadir bir vakitne vertolyot yürüp yürü başladı. Kışı uyma duk itirip, tuzan tuzdırıp avul üstünde. Olara da Kamaz maşinasına tiyerip de Amon degen kapkara kiyimden nimislerden de korkunç soldatlar gelip bütün avulunu şılgap aldılar. Alay bulay tege bomba şartlap, avul halkı ölüp bitseyimi, kumerge kişi bulmaz diyemeyimi, bizni avul halkın ziyaretka tutardılar. Ben de eniyimnin kabrine kirip oturdum. Sırşısın kışaklap, eniyim meytem avulunu şartlatalar. Hazır senin canға min kilem cevaplı bir gelip birimiz indi periştelerge deyip, bütün bilgen yasinlarımını okup çıktım. Tege amun degenleri alak bulay korap tırgağına korkыныş iken özleri pek korkak bulup çıkkanlar. Tege kopşık yanına birisi de kilmedi. Getirgenler bir robot degen timir maşinayı mı kişi sımandı yol. Şunu şitten yine idare etip tege robot barıp zitken de kopşık nasip jiverse içinde furaş. Bana sana bomba. Bana şundan sonra indi tege yaş presidentilini bıyımba degen bobiga bile bir kalıp gittiler Allah'a şükür ama. Hem şuşunda çıkargan rasxutlarını mışıyı şutlap çıkargan da avulun bütün firma sıyırlarını tiyabap gittiler, avurda firma yok. Miskin 5-6 katın el akşaşla biridir, şunda şu turlaba ama. Olarga da şu turlarga firma bitti. Mana şolay ettirip, mana garip furajor miskin özeyme şol qaytkan da sarayında jıklagan ol bilmegen de bomba şartlasın. Sarayında jıklap жатқан. Allah saklasın, terör kilası olsa Allah saklasın. Gitmedim hafta var, bırak bir kala kırmayayım da tege. Terapevtçilik düşlerime kirdi bugün şunu matur bulup. Opaktan kiyingen. Hele kilmegen ne? Bir bahatın bulmasa, bir mala üstürdüm bitinde ama. Yerim indi yaştan öldü işip. Bakır 40'a kadar ilan almadı oldu jürde çok bitinde kızlar. Kaşı bitenler şehergeymiş. Ondan rayonga jiberdim meyten birer iri ülgen katınga olsa da jürtka kirişsin oğlum deyip rayonga barıp işke ornaştı bir belekkeygine neşellikne Bolga degen maşinada jürteyinde şoför bulun. Hazır neşellikler sitil maşinasında jürilerdi. Belekkey neşellikler miskinler kaman tege elekke Bolgalarda jürilerdi yani. Buna şunu bergenlerinde miskin geyindi. Bulay bizim bir hürmetinde özümde bir sağına yani ayga bir mertebe pensiya algan gününü qayta Allah'a şükür. Akça jitmeyinden idi. Yurtqa da kir almadı indi, ilene de almadı. Eli songa qaytqanda mine pensiya algan gününü qaytqan eyim. Eniydi rayondan çıkıp barganda bir kızdı pul ko'tarib tura o'tirtib qaytadi deb. Bekrat bizning avulga qaytib turgan bo'lib chiqdi deb. Shundan ham o'tirganda endi bu baqirima qaytib yetara o'rmon bar bitinda avulga kirganda xatirlaysiz bitindimi? O'rmonga kelib yetkach degan qiz endi miskin avulga qaytib yetamiz deb endi boshilgandir endi. Abi degan meni bilib bitindi qaytib yetamiz sizga tularga o'xsham niyam yo'q birer ni bilangina tulinmasin degan. Tege miskin benim mahluk bitinde miskin baş işlem yatasına aşağıdan tüler bitinde. Sırağan indi. Nersesin o tege ne digen? Mine abi ne digen indi tege mi kalgot kebile turusu gibi salam da indi digen indi. Şundan indi ben tege söyleyemem bir kaşığım geldi senin kalgot kebile turusu indi nersege benim hadim. İşitini açtım da orman ortasına çıkıp kaldırdım da. Meytem bu kadar otan bunları yemeytem. Uzun bıçaklamasam otan kışaklıyı da bilmetirganıydı. So'ng men aytdim, "Fu kalgut kiyingina bo'lsa da olib qaytsam nitra. Kiskini sugan tutirabilerga mene degan narsa biz. Yo'q endi, yo'q, bo'larga shamagan. Ilanashagi da yo'q, kishi bo'lashagi da yo'q. Jaran avtobus keldi. Terapevtdan qaytqach suylarim jarima. O'zingizda borganlar vrachda bigrehat rayon bo'lnisida ketdim.
Шәмсия әби, ой, ғафу, Татарстанның халық артисты Шәмсия Закир. Безнең бүгенге сәхнәдә узган гасырда мәйдан тоткан, сәхнә тоткан ике буын. Аларның бер өлеше инде гасыр уртасында ук үз сүзен әйтсә, икенчеләре 80нче еллар ахырында сәхнәгә килде. Һәм алар соңгылары аеруча бәхетле. Чөнки алпат шәхесләр янәшәсендә алар белән бер төркемнәрдә чыгыш ясап чыныктылар, үзләренә канат ныгыттылар һәм хәзер инде бүген үз төркемнәрен төзеп, үзләре тамаша залларын тутырып, тамашачы җыя. Әнә шундый соңгы буын инде 80нче еллар ахырында сәхнәгә килеп, бүгенге көндә Татарстанның халык артисты дәрәҗәсенә күтәрелгән шәхесләребезнең берсен сәхнәгә чакырыйк. Татарстанның халык артисты Искәндәр Биктахиров. Talgan Şaripov kiye, Gülümdar Ramazanov sizleri imenler şaulay. Tırmış kışağında ikev yaşağında bir bizini üzülüp siganıga. Altın küskününe de bası kinglegine de oturttuk biz yapyaş imanlar. Altın küskününe de bası kinglegine de oturttuk biz yapyaş Bizning yaşlık bilan yarışib o'sha iman yanlandirib bütün şiirlarni biz o'tirtgan işin bir yaşlık kışın jinger alar kırış jillarini. Yarsı yollar öter, yağmur yazlar jiter. Şol alanga ikev kilerimiz. Gönül matur üter, orman şavalap üser. Yaşlık davam iter diyar biz. Gönül matur üter, orman şavalap üser. Yaşlık davam iter
karalarım tügep Kilmedi, kile almadı Kilerge tilemedi Koyunlar tınıp kaldılar Koygılı gülegeli Kilmedi, kile almadı Kilerge tilemedi Koyunlar tınıp kaldılar Koygılı gülegeli Yollar bazen ger basmaday Nurlar sızılgan idi Sözlerinin aytmay kalgаны Köpmüşü yalgan idi Kilmedi, kile almadı Kilerge tilemedi Koyunlar tınıp kaldılar Koygılı gülegeli Kilmedi, kile almadı Kilerge tilemedi Koyunlar tınıp kaldılar Koygılı gülegeli Koyunlar gülegesinden Orangı izler kaldı Ey kalmay kalgan sözlerim Yürekке yara saladı Kilmedi, kile almadı Kilerge tilemedi Koyunlar tınıp kaldılar Koygılı gülegeli Kilmedi, kile almadı Kilerge tilemedi Koyunlar tınıp kaldılar Koygılı gülegeli Kilmedi, kile almadı Kilerge tilemedi Koyunlar tınıp kaldılar Koygılı gülegeli Kilmedi, kile almadı Kilerge tilemedi Koyunlar tınıp kaldılar Koygılı gülegeli Koyunlar tınıp kaldılar Koygılı gülegeli Kilmedi, kile almadı Kilerge tilemedi Tilemedi İskender Biktahirov. Yanlarıma kilmisin Hallerimne bilmisin Hiç yığında bir bolsa da Halin nişik bilmisin Halin nişik Güller kebek Halin nişik Kayıp nişik Kayıp nişik Bir sorasam Halin nişik kayıp nişik Sin cevap bir Güller kebek Kış haline girişsem Üst kalınca geleyer Yollarım mışlı bulur Dostlarım da
tübeyir halin nişek Güller kebek halin nişek Kayıp nişek Bir sırasam halin nişek kayıp nişeksin cevap bir güller kebek Güller kebek Halinizni ko'rib turam, yolmayman yüzünüzden. Siznikin şamalıysızdır, jürbiyiz bizden. Halin nişek, güller kebek, halin nişek. Kayıp nişek, sarı kayda. Halin nişek, kayıp nişek, destin dünya. Güller kebek, Haylar eyletme. Allah'a şükür mü? Var da eylet olga deyiş. Biz Müslüman halkının gerekli. Nişek. Güller kebek. Halin nişek. Kayıp nişek. Sarı kayda. Halin nişek. Kayıp nişek. Destin dünya. Güller kebek. Halin nişek. Güller kebek, halin nişek, kayıp nişek, sarı kayda, halin nişek, kayıp nişek, destin dünya, güller kebek, orada eyler, güller kebek, halin nişek. Güller kebek, halin nişek, kayıp nişek, sarı kayda, halin nişek, kayıp nişek, destin dünya, güller kebek, orada eyler, güller kebek, orada eyler. Малайларны анекдотлар кызыктыра, романнар түгел. Малайларга тыйылган әйбер күңеллерәк, рөхсәт ителгәнгә тартмый һич тә күңел. Малайларга улларча булу кызык. Сөйләшүләр, киенү, трубка йөртү яшерен генә, хәтта сүгенү тәҗрибәле булып күренү. Малайларга тизрәк өлкән булу кызык. Алар белми, өлкәннәрнең үзләрендә, күпләрендә малай чакны сагыну яши. Тәвәккәл чак малайлык инде юк. Тик аларга артка таба чигенергә урын юк. Ул да менә Күзак еллар гына сәхнәдә эшләгәннән соң малайлыкка таба атлады. Һәм әйтергә кирәк, аның кыска гына кыссачыклары тамашачыда бик зур хуплау тапты. Һәм тамашачы аның һәр чыгышын көчле алкышлар белән каршы ала. Бергәләп алкышлыйбыз Татарстанның халык артисты Рәшит Шамкай. Hayırlı kış kadırlı dostlar. Apalar, abiler, eneler, singiller, etiler, eniler, abiler, babaylar. Esselamu aleyküm kadirli Müslüman kardeşler. Mına mena aytalar, sen bitinde solidni artist repertuarını biraz özgertmezsin mi deyler. Solidni artist hep şul mına 40 yılga yakın tiyatrda işlep çıkıp gittim bitinde. Şunda sen durakны, sen tilmilini oynap, şul Kamal tiyatrı bulga solidni artistlerdir indi. No anda niçin özgertesin indi? Anda ne? Беттеге партнерга кеше белән сөйләшәсең, ә монда 1000 кеше алдында чыгасың, я булмаса 500 кеше алдында чыгасың да басып торасың. Менә монда бик зур тәҗрибә кирәк инде әлбәттә, калтырамасы өчен, дирелдәмәсе өчен. Шуннан соң мин нәрсә эшләргә инде әйтәм, репертуарны ничек үзгәртергә? Ярар, анекдотлар сөйли башлаган идем инде шуннан. Тукталам әйтәм, мин шигырьләр язам бит. Әгәр дә шул шигырьләрне укып әйтәм, халыкның Фатихасын алсам, киләчәктә дә сөйләрмен дип шулай итеп, bir-iki куплет шигырь сөйли башладым. Менә мин хәзер сезгә бер генә куплет монда миңа җәелеп ятарга кушмадылар. Әйе. Бер генә куплет шигырь, минем шигырь язу чамамны шуннан белерсез инде ничек. Алтын көз. Алтын көз ди. Менә тагын алтын көзләр җитте. Әйтерсең дә 1000нче тапкыр тешләр сирәкләнде, баш әйләнә, баш өсте ындырт табагыдай таптакыр. Менә тагын алтын көзләр җитте. Юш карлы салкын көннәр китте.
бушап қалды ындыр бұлыннар, сызып ала буыннар. Күзін қышны, қышын язны, язын жайны күті адам баласы, ех шул емлі матур жайларда ғұмырлікке тоқтап қаласы. Мына шулды шығыр. Менің алар бар, язам мен, мына шуға керек ішін гіне язам, мен китаплар бастырыр үшін түгел, мен алай ертылып ерге есебім жоқ. Шул өзімнің жүлерлерімді, дұрақларымды ойнап тойған енді мен, мына шуның үшін. Бұл енді бізді мына мында дәштілер жиып алдылар. Мен ойлайым, бұлар өліп біткенше көріп қалсынлар халық дегенлердір енді. Мына алар арасына неге мені кетіріп тықтылар, шунысы ғажапландыра жамаға. Яра. Мына бізді язалар, бізді сөйлейлер, бізді тәнқидлейлер, бізді рәнжетелер. Шунасың мен ежит алып шыға башладым. Ежит алып шығам, ана Татарстан яшьләре белән Акчарлы газетасы икесе бір шама, 40 000 тираж белән чыгайындылар. Шуның берсендә язган, эт белән мәшәдә өйләнешкәннәр ди. Өйләнешкәннәр булар яшиләр, балалары юк икән. Шуннан барганнар врачка. Врачка барганнар да, менә доктор әфәнде, без эт белән мәшә өйләнештек, 4 ел яшибез, балабыз юк. Хикмәт нәрсәдә әйтмәссез микән? Врач буларны караганда, хикмәтте сезнең берегез эт, берегез мәче булуда түгел, просто сез икегез дә малайлар бит дип әйтте ди. Күпме калдым, шуңа саттым инде җәмәгать. Менә бәреп төшерегез мине. Аннары тегендә ни? Бушка газет ташлап китәләр. Шунда язган. Бер яшь кенә егет, 16-17 яшьлек егет инде су керергә төшкән. Шушы июнь белән июль арасы самый эссе вакытлар. Bir kimde yoksa bu enda anadan tutmak şişingen de sikirgen, oynagan, külgen, ni şayargan, şumgan, gizgen, şuna su kerip tuygaş, hazır su kerip tuygaş, çıkarga içse teginin kiyimleri yanında bir maturgana üzü yaşlı kız otura. Nişerge balay bitin ni хорошо, te kız yanında çıkar, şuna bir tas tağı bala. Kum arasından su tübünden de şunu tas bilen kaplanıp bulaşığa, kız yanına isenmişsiz de kız. Siz bundan işe oturasınız. Mene kitap okuyup oturam diye kız ayta. Hani de kitap okuyasınız? Filosofi kitabı okuyayım. Filosofi kitabı okaş. Siz benim nerse uylağanını da bilesizdir hali de yigit ayta. Bilem de kız ayta. Nerse uyluyum de. Siz indi bu tasının tübü var deyip uylaysınız ay mı deyip ayta de. Basıp durayım da. Küp mü kaldım şuna sattım. Birov xotinin uzata kurortgadir endi. Yolg'iz ota. Poyezdda xotini deganda nida? Poyezdda qishqira qorama. Olay bulay boshqalarga ko'z solib yurma. Ko'zingga qaytib yurma. Olay bulay bir narsa seysam kerakini bir xotin ayda eshitmem. Olay bulay xiyonat etsang, ko'rmaganingni ko'rsatirman falan fasmatan. Xotin ayda eshitmem. Shundan bu yugurib borganda poyezd dink etib bir narsaga bag'onaga beriladi. Tilasang nisha deb qichqirar. Shundan xotin ayda eshitdim deb aytdi. Ağır brownie xala. Allah Serbi Cemal kileliminde. Allah nerse korktum. Allah bilip ülimeli. Men seni hazır durup kıynay almayayım indi. Sana su almayayım. Bir gene bulsa da hıyanat ettin mi bilip ülimeli şunu. Onu bir sıyır savarga çıkarkanda da buladı be. Serbi Cemal hayttirine korap durada. Terelersin deyip korkam şul kuartım deyip aytdı dey. Allah saklasın. Mine silesen söz türtsen köz dey. 5-6 maymıl jıyıldık da kişi güldürüp veriyoruz 5-6 yıl elik. Şundan no maymıl degenim kemeydi. Min Roy Şerefiyev Almaz Hamzin anar bizin yanında kısılıp yürü ne aşıpkı priroды Kamil Keremov'dan. Анарсын анда жауи тита жана, ну дальше что было, шелуха тита дальше, Ну равайсили инде шунда, менә дей бір хатын дей кайтканда кысталып кайтканда дей, хәзер туалетка кергән, анда туалетта бит унитаз белән ванна арасында теге
ширмы ғана енді. Шында ері юына екен енді. Ну тығылғанда ері біле біраз шайарып алғандай. Шайарып алғанда қазір ішін бітірген де залға кіре. Залға кірсе де ері шыннан да диванда телевизор қора. Әтігінде кім дей? Әй, әті бәрәңгі кетірген ие деп айтты дей. Мына нәрселер сөйлеп ерейлер, ятсызлар. Әмин андайды сөйлемейм. Менен тартып ала алмайсың оны. Әйе. Herhangi şundan söylerge yarı. Anarsın anda tike bulay burunlu var bitti. Cevit. Cevit. Ele mine anda özünün kasetlerinde nide yazgan. Nerse? Maymıl küresin kilse tutta şamkayga kora deyip mine yazgan. Hemen ağarga yazdım bulay. Kibek başın işlesin deyip biraz su kalısı var. Burunun nittiren itip bakşa su kalısı var deyip yazdım. Şul söyley. Onun balalı hatın dey. Balalarning birsinin bir rad yo'q. Koko teginde, her birisi teginde. Irli xotin nechalar ekan. Un birinchi tabarga kelganda, tabarga vrach aytaydi, doktor aytadi, "Apa, понимаешь, un balang birisi bir radli tugul, davay. Tashla bu xayolingni, kerakmi?" falan fasmatan. İptaş doktor, vrachavый, "Пожалуйста, bunisini gina topayman. Buning irlig'i aybati, kolxoz председательнiki" deb aytadi. Mana yotsizlar narsa so'ylab kishining zavqini bitirib yuraylar. Amin andini söylemeyeyim. Allah saklasın. Öyle mene tağın bir söyleyeyim iken bir girelim. Rıksat bir ersin söyleyeyim mi? Ay. Bütün bitime hal kızaramayın. Şu hal uyalçan artist bitmeyin bana. Şu hal uyalçan artist. Koysası söyledi anısı Kamil Kerimov mu? Birisi koydup geledi. Vallahi kardeşim ya haydi gele. Bir kız da yaşkına kızımın karşına gelgen dedi. Abi şiringe kız açılgan ben. Narsa Allah direktör görünüp durabı deyip aytdı. Yok de. Bir isri groşi kapçıklar üstünde yıklap yata deyip aytdı de. Mana narsalar söyleyler. Men yakın gelmeyim andaya birge. Allah saklasın. İsrikler turunda söylesen köpeyindim al. Ay isrikler turunda Allah. Men özüm içmeyeyim hazır. Men içmeyeyim. İçken kişilerden künleşip yürüyeyim. Ay isen bulmasan içip bulmay bir tane. Ayye isen bulmasan niçe giyindi. No yara benim şoluk Cevit söylegenlerse ne? Men ana ol söylemi halkında. Amin söyleyeyim ana. Benim bu devletten olasa bir bitti bu gayinde. Aymen. Şunun için korga otura. Bu sakalların tutlarının birisi. Korga otura ağaç başında. Koyan uzun bara. Koyanımızı bara koralı korgan işe oturasın anda. Yok ne boşka diye oturam eledi. Yok ne boşka duraka valey titip oturam dey. Koralı de koyan ayta minde şunda ağaçta bana oturayım ele nerse arıp gireyim. Şula yok ne boşka diye oturayım ele minde koyan otura. Tilki uzun bara işe oturasın anda. Bana bir koratında korga yok ne boşka duraka valey titip otura. Heye ney? Nerse minde şunda oturdum bana. Tilki de minde nerse şov gireyim ele. Yedin yanga oturayım ele. Şula ettirip hazır. İkevle oturağlar bula harcı. Şula ahudnik. Avşı uzun bara küre. Tilki oturgan. Koyan oturgan senin koruyga bir senin kulağına silkine. Vintuvkasını Allah şalt ikisini de atada. İngine sala da kitip tavara. Dura ani hazır korga tilge kila. Duraklar, yok ne boşka tiyap oturur için iste oturra kirak diye ayttı de. Buna nişi biz indi hazır. Hali bugün almasağız akşalarını da almayız. Nişletesin, bir ay bir işlep olmayı. No, tağın sakallı anekdotlar, isrikler turunda. Bunda şıgada hatına muşik kıymayası. Koralı berengi pişirken koynar kiliştemini bulur, kiral tizgine. Hadır bir iki koda koğamda yürü, hadır. Yara şunda pakağa yaraptır. Hadır deyip etemi dedi bir koda koğamda kirem, hadır. Yara şu pakağa yaraptır, pakağa ananı satayım. Sigara pakağa geliyor yani 35 yıl bu işirilem deyip etti dey. Allah saklasın. Malay sırrı atasından atay narsa ol, dinişni yolu. Ay oğlum dinişni bulu şep nerse ol. Ol inamarkı maşina, kanyak, matur kızlar, matur kadınlar. Atay enerse ol biz dinişi. Ay oğlum biz dinişi büyük naçam nerse ol. Ol lakışlıkı şiritirgan salkın tramvay, su kuşkan piva hem senin anan deyip ayttı dey.
Югыйсә әйтәләр, ну, инде акча не обязательно, фәлән, фәсмәтән, мәхәббәт булса шалашта да яшәргә була. Шалашта яшәп булмый, акча беренче, акча командир, акча генерал. Әгәр дә акча бик кирәкмәсә, мин дә сезне каршыда басып тормасым. Татарстанның халык артисты Рәшит Шамкай. Рәшит Шамкай. Маса денежный ма, безденежный ма? Яра. Бер нәрсә сөйләрмен. Монда ни янында китердең? Ошамыйм әллә? Ну, минем чыгып китеш шуның өчен, чөнки артык әйттем бит башта ук, артык җәйләргә ярамый диделәр. Ну, ярар, исеркләр турында бер генә ну, тегесен генә иске сакалларыңды берәү кайта, хәрлаш инде моннан юеш. Мин шундыйларны сөйлим бит инде. Тәнкыйть дип аңларга кирәк була. Кайта хатын, ай Ходаем, тагын исереп кайткан хәшәрәтне берсәгә бүген зарплата көне не барып саклап тормадың? Акчаң кая? Акча диде, акча. Зарплатың кая дим? Зарплата фил алдым, фил. Филин кая? Fil. Bana filin kulakları. Dersen sadık gözüme kaçtık. Может сиңа хубытын да күрсәтергәдер дип әйтте. Рәхмәт. Рәшит Шамкай. Кесәләрен чыгарып күрсәтүе бүтән мәзәкләрен бетте дигән сүзе. Җәмәгать, менә бүгенге җырчыларыбызны, бүгенге столларыбызны күрсәтеп торам да, яшьләрне күңелдә барлыйм. Миңа калса, инде моны танырга кирәктер. Бүгенге яшьләребез ритмлы җырлар дигәндә күбрәк дискотека җырларын күз уңында тота бугай. Инде моңлырак җыр яздыр әле дисәң, алар әниләр турындагы җырларны алып килә. Әниләр турындагы җырлар да әлбәттә начар түгел, әмма шулай да минем өстәлемдә шулай ук ул уң як почмакта ята, иң өстә бер аудио җыентык. Һәм әгәр дә инде җырлар белән килүчеләр булса, мин әлеге җыентыкны тыңлатам. Менә тыңлап карагыз дип. Һәм анда менә нинди җырлар агыла. Алтын көмеш, әниемә, сахралар, айтырдыр там, сибелә чәчем, алтын туй һәм башкалар. Миңа калса, инде үзенә репертуар сайлауда җырчыларыбыз, яшьләребез аның җырларына, аның репертуарына гына игътибар итсә дә, бик нык отышта булырлар иде кебек. Көчле алкышлар белән каршы алыйк. Татарстанның халык артисткасы Флора Сөләйманова. Язмыш кыры буйлап китеп бардым ялгыз, тормыш җырын алдан белгәнгә, җыр кул бирде миңа, җыр юл бирде миңа. Ömür basqışların mengende, jır yol birdi miğa, jır kul birdi miğa. Ömür basqışların mengende. Abınsam da düzem, kağılsam da düzem, süngenlere dirlep kabınsam, bil
bir yoldaşım bilen jitekleşip kilem bäxitlerinin yolun bar idi mehabbetin kildi bir gün kulun birdi kanatına aldı par yitip. Jırlap güngelim aşam, jırlap kaygım basam, irtelerim muğla kişilerim, kimler işin tağım, üzülüp jırlar şahım, var biteli siz dus işlerim, kimler işin tağım, üzülüp jırlar şahım, var biteli siz dus işlerim. Altın gümüş kız çağla karasan, altın gümüş kirek tügel birbirini anlasan, altın gümüş kız çağla karasan, altın gümüş kirek tügel birbirini anlasan. Altın gümüş saf altında tabula, altın gümüş uyup bulmayı mehabbetinin sağına, altın gümüş saf altında tabula, altın gümüş uyup bulmayı mehabbetinin sağına. Altın gümüş tavulsa da köngüllerini жылытмый, бәхетлелер яшьлектәге вәгъдәләрен онытмый. Алтын көмеш табылса да күңелләрне жылытмый, бәхетлелер яшьлектәге вәгъдәләрен онытмый. Алтын көмеш шыңнарыннан башларың әйләнмәсен, алтын көмеш чылбырларга хыяллар бәйләнмәсен, алтын көмеш шыңнарыннан башларың әйләнмәсен, алтын көмеш чылбырларга хыяллар бәйләнмәсен, алтын көмеш чылбырларга хыяллар бәйләнмәсен. Зур рәхмәт, хөрмәтле дусларым, тагын җырлыйбыз инде беләй булгач халкыбызның популяр җырларыннан берсе Кошлар кебек дигән җырны тыңларсыз. Һаваларда очкан кошлар кебек ярсый-ярсый канат кагынып, туган ягым кайттым мин талпынып, күз нурларым сезне сагынып, туган ягым кайттым мин талпынып, күз нурларым сезне сагынып.
Сизелмейді ғұмыр узғаны. Havalarda uçkan akışlarının qanatlарын ишіп ayrılmay. Yaşar idim tuğan yağım sende, yakın dostlarından ayrılmay. Yaşar idim tuğan yağım sende, yakın dostlarından ayrılmay. Havalarda uçkan akışlarının qavrıları kıyla jillerde, tufrağına altın şeşseler de jitmiken tuğan illerge. Tufrağına altın şeşseler de jitmiken tuğan illerge. Зур рахмет. Татарстанның халық артисткасы Флора Сулейманова. Зур рахмет жаным. Баянда Татарстанның атқазанған артисті Азат Халимов. Хәзер сәхнәдә мәйдан тотачак. Сезгә үзенең моңлы җырларын бүләк итәчәк җырчы белән безгә шактый гына бер бинада эшләргә туры килде. Һәм мин аңа игътибар итә идем. Кара әле, моның бөтен гомере җыр кебек бугай дип. Чөнки ул коридорда йөргәндә дә үзенчә нидер көйләп йөри иде. Һәм менә аның менә шушы моңлы җырлары соңгы арада аеруча ялкынлы яңгырый. Ул соңгы арада аеруча канатланып, илһамланып иҗат итә. Һәм әлбәттә, җырчыга икенче сулышы ачылганда тамашачының ихтирамы, зәвыклы тамашачының аңа булган хөрмәте, алкышлары ярдәм итә торгандыр да инде ул. Юллар, озын юллар. Юл буенда тирәктер. Озын юлны кыскартырга җырлап узу кирәктер. Юлга чыгам, җырлар сузам. Җырны булмый калдырып, һәр тукталыш каршы ала, яшел утын яндырып. Инде безнең сәхнәдә, әйдәгез әле аңа яшел ут вазифасын безнең алкышларыбыз үтәсен. Татарстанның халык артисты Рафаил Ильясов.
Thank you.
Nişenşi mertebe nurlanır yaz gibi Turbaylar kanatın kağında Güzlerin sağışı dimeyte bir turbay Nişinsin turbayın sağında Güzlerin sağışı dimeyte bir turbay Nişinsin turbayın sağında Nişenşi mertebe turbaylar kildiler Tuğaylar geçerdi, gemlendi Ezderip sayradı bir turbay Şiitindir sağır halleri Ezderip sayradı bir turbay Şiitindir sağır halleri Ezdirip sayrama, halini sırama Ol üzeri anlar bir turbaya Minim gök sağlanıp kaytırılmamayın Unutmaz geçirgi turbaya Minim gök sağlanıp kaytırılmamayın Unutmaz geçirgi turbaya Unutmaz geçirgi Татарстанның халық артисті Рафаэль Ильясов. Баянда Татарстанның атқазанған артисті Азат Халимов. Рахмет Бикзор. Рафаэль Ильясов Рафаэль Ильясов. һәм Әлифә Вәлиева. Рәхмәт. Жырлый ата күндә таңнар. Яңа җыр, көндә кояшы. Тоя белсәң әгәр бер сулавың, җырлыйсы җыр итеп тоясың. Яңа җырлар кебек йөзә булып, яңа җырлар кебек ага су. Яңа җыр кебек бөтен дөнья. Югалыр җыр кебек яман су. Җырлый белгәннәргә җырлар кирәк, белмәгәнгә кирәк бигрәк. Җырны табулары аңсат түгел, җырны югалтулар бигрәк. Ике гомер безгә насип булмас, бер яшибез җирдә, бер туа. Шушы җирдә бик каласы килә, бер югалмый торган җыр булып. Кадерле дуслар, сәхнәдә Россияның атказанган Татарстанның халык артисткасы, Җөмһүриятебезнең Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты һәм халкыбызның мәңге онытылмас легендар җырчысы Әлфия Авзалова. Әлфия Авзалова.
baştan koydurma birike Selamet silgen yarıma etkiye etkeyime Selamet tufanlarıma İsketir şuşaklar Yarım kaldı yırakta Şatlıkları bana şatlık Bəxtim nesinde taptım Elim sinatarda Sağındım avımını Baştan koydurma birike Selamet silgen yarım etkiye etkeyime Selamet tufanlarıma Sağındım avımını Baştan koydurma birike Selamet silgen yarım etkiye etkeyime Selamet tufanlarıma Güne idler Kanalım mataba Bidret onların tibretip Yaştay nurlar oynadıp Şalırkınların görüğa Sağındım avımını Baştan koydurma birike Selamet silgen yarım etkiye etkeyime Selamet tufanlarıma Sağındım avımını Baştan koydurma birike Selamet silgen yarım etkiye etkeyime Selamet tufanlarıma Selamet silgen yarım etkiye etkeyime Selamet tufanlarıma Anlayımdasın jirge bir kişide Menge yaşar işin tuğmağın Izdayt Xudayım biraz ömrümnü Gidesler kilimi dünyadan Gidesler kilimi dünyadan Izlayt Xuday biraz ömrümnü Gidesler kilimi dünyadan Gidesler kilimi dünyadan
zamandan kübret hasret kiştim bögülsem de başım imedim Sanğa şikke barıp jitkende de Duydum senden dünya demedim Duydum senden dünya demedim Min işlermin vakıtından alda Yaşav şeşeklerim sulsalar Izdayt Xıday biraz gımerimini Yaşisler kiler şul kader Yaşisler kiler şul kader Kızday Xıday biraz gımerimni Yaşisler kiler şul kader Yaşisler kiler şul kader Yaşisler kiler şul kader Yaşisler kiler
Söndüler indi, söndüler indi. Şingen şeşkeler bana dirilir. Aydı haberi sinan geçti. Günlerinde oğuz yağarı sine dur geçti. Sine dur geçti. Günlerinde oğuz yağarı sine dur geçti. Sine dur geçti. Damdasın sen. Dağdasın sen diş bağına, gökyüzünde yıldızlar. Yıldız yanar benim yürek, gözümü sanıp sızlar. Işık atsam da min başları, gözünü sağına dönür. Yüzünde yıldızlar kut, ay bir yalnız yanar. Yıldız tügel, ay kibiksin, Firavuna dünyada. Işıratsam da min başkanı, gözünü sağına döner. Yıldızlarga
Tağda sünse iş kabına Yüzümde yıldızlar Yıldız yanar benim yüreğim Seni sağına sızılar Işıratsan da min başkanı Gül seni sağına güler Yıldızlarına bin olsa da Sin tügel o sin tügel Işıratsan da min başkanı Gül seni sağına güler Yıldızlarına bin olsa da Sin tügel o sin tügel Sin tügel o sin tügel Sin tügel o sin tügel Işıratsan da min başkanı Gül seni sağına güler Yıldızlarına bin olsa da Sin tügel o sin tügel Sin tügel o sin tügel Sin tügel şu Sin tügel Әлфия Абзалова. Фани dünya kıska ömür. Қош білән көз арасы. Киек қаз yolları көтә. Шул yollardan барасы. Biz әле җирдә яшибез. Biz бүген бергә әле. Сагынуны канат итеп, бер кайтырбыз әйләнеп. Җирдә гомер, җырлы гомер. Кирәк түгел әллә ни. 7 кат күккә ашарбыз. Yıldızlarga әйләнеп. Сезнең янда шәшәк идек, үрдек җырдан гөлләр бәйләмен. Ефәк җепләр сузып җырдан без йөрәкләрне бәйләдек. Без әле җирдә яшибез. Без бүген бергә әле. Хушлашмыйча китик әле. Без кайтырбыз әйләнеп.